hey, DC News, Meva Odia Aquawa. Had the latest hot news qua enemy Bremo Energy, so we are subscribe to the channel now. For more than say over subscribe. What they are say over click the subscribe button now one barely notification. When I new video be upload when the first person I would say a better be. After so we are now like video give us a thumbs up, nothing. Share my offer for so now when you be now one share now when you are so ever Ghana memory. I feel you share a year and summer abeto yaposo, yinti and some way I go so yinti. Ukure better. Now say obi throw message bi ma me say be careful, your location is simple. Master I mean the mimi throw who why register over be come fa kwasa simple yoko. Mo me kume kwa na menko. Na mo fa mo wiase. Mo jimi no. Ah, ya bramo, ane sa kwasi ya threaten no. Your location is simple na then. Kwasi ya me location is simple dinai. Tuwa be kume na. Bra be kume. Na wo na ka cho say ukumi wi a wo de wo be chene bu wiase. Now who told you say obi a okunipa any obi a odi ewu omu enti wo say me location is simple tuba be kumi abran be kumi ujimi no kwasia stupid fool mo de mo sori a mo nwi mo nya adwuma papa bia na mo tiwo na obi ama mo 500 kona koku asumesi ovu se jama uko obi no ebi kwa wo be wi na ka na wo betina makona na ka ne de wahwe no akwa na me nu na pe ne ehia wa asama no baba sa na we me jini a wasama ndo ka obe hu kwasa ade a me de be yewo go a me go a pa wasama ndo sia you say what your comment be to say your location is simple, you be careful, we can come for me kwasia na mo ameswale mukunu no mo say kunu bi ma na ameswale mukunu nya no wu a okọ na even Yesu Kristo me am papa madam for pa Yesu Kristo the great Yeshua Mashiach oba wi ase na mukunu no ekosi sen na munim se mu kunu na nyamesem so akata enso na mu kunu wi no afi kwa na nyamesem no aye kese a akọ nanim edi wo to se me location ya simple diwa be kumi a bra be kumi fa jimi no bra na be kumi asia uni klase wo be bia wo bia wo to sa comment wo na make an uni klase wo be bia wo bia wo ya stupid fool mo de mo to a ade a mo nima ne se na we o ka asem bi ye ne ne nya adwen ye nkokunu asia be kumi uya na wachebo wo wiase wai asia nyagobon fa obo ne je wo bia wo bia wo outro sa comment wo ya wapa wo tu bempa nyama bia wo keka na nsen o se obi be win elections a anwea na be manipa na win election this year co-16 regions ni na sisa anwea ansa na nipa obe win 2024 election wo win ha Ghana ha grow any so Isaac Akosi Osulempa me mentano me penasem bansem o kan anye no kradie ye beka eya na me kan asem a amanfo bi fu se personal na anu me hu se akwa na one ne masses aya kan afren kofo ka kire me se na me didi Osulempa tem na fine kosi masa dwen ho me ni uni sabiem dwen ho enkamasem ade bi a me ye bia me amasem I am responsible for my own actions. Utra uni masses ayaka and for one metu kumasim sa nipa na ofre na wo kan me wasem tie no ofre me back e ka kire me nti papa uni masses ayaka me srew en kamasem wo ye papa ka uni kanya ukoti anoma na uni be aka me tise wasa kamasem bi ma I will see you I swear to God me tise wasa bomidi obebia bi ma I will see you me ka biem nipa na ofre na wo ka me won sem poto kire no wo amutie no amwo sa papa number no mo send video no ma no na asem na make no munim no nipa no frame emma me fila sem bia wo kan bia nobody take you serious wo to papa penia wo di 65 years wo no ma sesa ya ka untimi kan ma mom wo so obi ba wo asem na wo kaka masa enkama sem biem me sena na kufu adone Dr. Baumian mi na mun ka che sa papa ne say mani nkama asem biem onim no sa bomidi obebi biem I got a lot of I'll sue him Isaac Akosi Osulempa na asem ne kan enche bia na Isaac Osulempa last week odi betu dwa say se obi be di Ghana man pani pa na emfiri ono ne hodi a enye yida okekan ya ekosi say elephant eduba bi na elephant aya chi na she cage ganyo wo de wo kan ko wo ani mimini ani
elephant obetumi akọ cage hey na mu huhum wiase no according to Isaac Akosi Osu Bempa no ye elephant e cage but see an elephant yasesa no na obeka a bosumi miensa ti epo mu o Isaac Osu Bempa be katre say Nana Danko Akufo-Addo cry he is not on top of issue na say Gabi Asare Nana ya Asare otira ku Gabi ochima this year antichire wa ba any Kennedy Nana ya kuntun kurunku Oforiata na omubu oman no na Nana Akufo-Addo dey say no he is not the one on top of the game and last week he have there Osu Bempa asa be sisa na adwen a o bo aban na baso a o kire say dey Nana Akufo-Addo obo adwuma pa Nana Akufo-Addo obo adwuma pa obo adwuma say enya asem ketewa Nana Akufo-Addo na bosume miensa bi achi na o say enye ono na obu man no nemo ne cousin Nana ya Asare Otidako ene Ken Oforiata ena ebu oman no afa dey Nana Akufo-Addo ko ya ono ebo adwuma ama say na adwuma a obo no unwu bi da hey yo ene ehwe ene ye de betoto nsem na ensem a me pese mo katre mo an say MPP foe 2024 election mo betime wuni mo betime lusu ba se mo de mo to asofo so ti se Osu Bempa ene omo maka na omo hye mo nkom na you will laugh at the wrong side of your mouth. Prophecy does not win any election. I don't condemn spirituality. I am an African. I believe in spirituality. But if you are too much spiritual, you are a fool. Anybody, Nancy President Mahama Koka Assembly, Amanfo bi trainer, Seni Abasa. President Mahama say, be ye bi ni one yo hia. And empa President Mahama say no can do. Be ye ni be bia poverty. Me many a fry enye be fo bia na ye me. Enye no me bia help reason. Bia me ma menyim no aduro bi eso fa na wanfa ana niam bi eso ye na wanye na akomasa ebetumi kwa so aba say bia na heredity because my mother was also blind. Bia na heredity. Me fa nkwohye baifo me fa nkwohye obia enti MPP fo mo ma adwin adwuma o hwe Isaac Osu Bempa be kate say Mahama nsanwo moja. But the man is a situational prophet. Edu baby na oni agrada anya problem ye chain no ye chain na efidie ni yi no agrada efidie ni yi no oso a mema sofupani muo so a mema kentinka mema kuriafo mema oma jimi mema kotobonku mema nkwasiafo se omunko ba abesi afie no muni oba abesi ankoko sofupani muo na yes ade no ye chain no ye nkwasiasem ano ka se onu nti ase se president nti o na baumia te oni ache no enti no hihye nkomtro na afedie Mahama enum na obeka se elephant na yache na cage edu ba bi ma papa kan ya ka se Nana Akufo-Addo kra omo mpan ma ni biem onwe ni ho biem na papa ne ka se oba obeboa na asori no na omoa no wa moa no na ene de fan ikosi enti si a o hye nkom last week ya obegina wa o ka se MPP for mo betime di nkunimi doesn't mean say se sia the MPP for ahye wafunu mu ma ana mama obibi ana se sia Akufo-Addo no afrede ofiu enti na wo hye nkom papa Akufo-Addo ne MPP ani ba omi ana na yen kan okre nkyerem Osu Bempa is scam Osu Bempa on kan okre o a lotto forecaster onye prophet oni lotto for no ajana 1 ajana 2 for no difference bi anim nyame bi anyine won kyerɛ ne nyame na ane na Nyankopɔn na Osu Bempa otumi yi we kyerɛ sɛ we ne be yo mampani no na no 2018 ya akɔ ware oba na akɔ ware na obi re wa America sa Nyankopɔn no ɛhɔ de nyame no nyansa o antimi amma sa Nyankopɔn ni tirim Ghana ɛna meka ɔmo pese meka na ɔmo se medidi obi atem no ba me de meka no kora na kyerɛ mo me educate mo because it is my responsibility to inform you and educate you. Sa Nyankopɔn no nyansa antimi amma ni tirim se oba na okofa no na obi re wa America oba na ware no 2 weeks pa amuja ye no oba na oni ne ware 2 weeks pa 2018 ne to kakraka bi no amuja ye no enu de Nyankopɔn no
wo hu nyansa bia amma saa nyame ni tirim nyame no nyansa bia ntimi amma ni tirim se onyi nkyerɛw se oba na wokofa na obi ba nyankopɔn we ne de ni otimi ya ne se otimi yi kyerɛw se Bawumia wo di anwea na bema Bawumia di omabani Akufo-Addo say hey osu masa edu ba bia Kristo som no mu ku Yesu ani ma situ ma hwɛ Yesu Kristo o champion ba ko eniema Yesu Kristo kan a ɛyɛ practical sɛ nyina yɛ hwɛfo a ɛbɛboa yɛn asofo yi dadae entro hwɛ this is the same person or see elephant ni achina chikeji 3 months back or say the president is even not on top of issue and that the governance of this country is being run by the cousins of this current president, which is Kenneth Nanaya Okuntunkunku Oforiatta and Gabi Nanaya Osariotidaku. Today, this same man is telling you that the president is doing well. Masa, mama ma dream yejuma na dreaming yejuma. Me metumu for Ghana for. O kwa sorry Osofo a onye university enko na sorry da. Osofo a onko school on trans school dem da na oni nimdie bia fa school enko na sorry da enko sa asofo na sorry da because there are vast difference won pa difference won yanto aso osu be empire sa be ka che say tama MPP primaries no osu be empire be ka che say on hye nkom se Bawumia ebe president on hye nkom se Bawumia bedi nkunim sata no ye campaign amakini yapo no bia ni se osu be empire o ye campaign amakini yapo na MPP fo na nim ye na obi di sika ma wa je o kanche enyaw o ye se a enyaw na o kekansem ene sometimes no edu ba bia Bawumia no I got disappointed in him metiwe Bawumia me penance empower but sometimes I'm so disappointed in the man say this man what demonizing even the religion that you belong to. Oh sorry, no I calling him not sorry. But sometimes too, okay, I don't blame him. Sometimes too it's good. Say politically no. Politically maybe it might be good. But masa, yen kan okran nkyerem. Also be pankom chia o say na a fraud or a situational prophet. Or a situational prophet. Say koye mana. On your can. And koye mana on your can. Nanu also be papa catch say Muhammad ye. So be the president being part the only but osisa mema kotobonku e mema nkwasiafo e mema jimifo e kwa agrada afia ye ko tie no e woni osan be ka fa mahama ho nanu ya papa be ka tie say ai on hye nkom se Bawumia be wini afedie osu be mpakoro ya onu kwa even before the MPP primaries no kwa no say Alan ene be wini Alan e twi ne ho film no on the support command in Japan anye yi no afedie vice president no ye de anwea ene betumi ama vice president aye president nanu ya osa be ka che say obi check ni mistake or so ya no ka obi mistake osu I think say it's about time I say who preach nyame ye say nyankopon no won ka say mo be hye enkom tro ni sa nkwase enkom se na mo cheche no ye say hye ahenie ni trene ni kan na ne aka kire nyina ne ye de be ma o anya sa na yanwo kai o si mo hwe na ahenie ni trene ni kan na ne aka kire nyina ye de be ma mo nyankopon ka say ye say atemuda ni gu a obi be ba begina Yesu Kristo gya ka say erade ye dudi hyenkom Yesu Kristo be ka say we minimum be bia minimum be and it is not about prophecy is nothing to God any idiot can be a prophet even a madman on the street or bet na ka asem bi a kire wa the next minute we be say besi does that make him a prophet and Ghana for munyi mu adwin fi osu be pam conscience so papa no on kan kore o fake he is just a lotto forecaster a lotto and ototo ebema na bem amem enti MPP for mu adwuma ya amunye mu ko grounds na muni amanfo nkasa grounds no enye feta asa but you can still change it you can do something don't allow any idiot prophet so-called idiot prophet to deceive you because also when past prophecy will never come to pass the man is an agenda setting prophet Bawumia ko primaries ye ni kan elephant who ba wi ase won say elephant akọ cage na elephant ye timi chi ni cage na cage na ti say elephant e be ko
masa mo adwene na nya adwuma body ne brain mo amukọ saa nkofo na sọrọ ni na titiri pa mo educated no mo nya careful mo kọ asọrọ a na sọfo no oni university degree a I will advise you don't go. Thank you for listening. Makama adwene Yo, wait for because GC News so and now what no say we now subscribe ya but more than say over subscribe since I had the latest import music kwana ya the promo na feel so we are like video do na feel share ma of so na when you do here na we ya so e wo Ghana memwa so betimi actually what you afa here and so we na e wo comment box ni weti makabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.